Sanibonani, igama lami ngu-Amatula. Lana sizokwenza ukubona kwama-linear functions. Lana bathi uDandre usebenza ngomsebenzi oqukethe amaphoyinti lawa alandelayo. Amaphoyinti lawa ka-x namaphoyinti ka-y, bese bayabuza ukuthi kungabe lo msebenzi yi-linear noma yi-non-linear na. Ama-linear achaza ukuthi noma iluphi ushintsho unikwa lona ku-x kuzomele libe ngushintsho naku-y. Isibonelo lana, noma yisiphi isinyathelo sika-x kumele sibe ngu-y. Nasithi u-y lana uzohlala engu-3 noma engu-5 njalo njalo. Uma kuzohlale kuyinani elifanayo lapho kuzobe kuwumsebenzi we-linear. Ngapha u-x ehlale eshintsha ngapha u-x wethu uhlale ashintsha ngo-1, uyabona lana ukuthi uhlale ashintsha ngo-1. Ngapha u-y kumele abe njalo naye. Uma angasenjalo u-y kuzochaza ukuthi lona umsebenzi okungasiyiwo i-linear, kepha kuzobe kuyi-non-linear function. Lana-ke uma ufuna ukubona ushintsho luka-x ukuthi liyahambisana noluka-y, kuzomele ukuthi udivide ukuze ubone ukuthi ushintsho luka-x luyahambisana noluka-y na. Kepha lana ithi ngikubhale lokhu phansi ukuthi i-linear, lokhu ngichazayo ukuthi i-linear ushintsho luka-y oludivida ngoshintsho luka-x kumele lihlale linjalo. Manje lana ushintsho luka-x luhlale lingu-1. Ushintsho luka-x ngapha uyabona luhlale lungu-1, kushintsha ngo-1 njalo njalo. Ukuze lo msebenzi lona ube yi-linear, ku-y kumele kufane nakhona. Masibone ukuthi u-y yena ushintsho lwakhe luyafana yini na. Lana mawuzosuka ku-y lana ubone ukuthi ushintsho luka-y luyafana yini. Uma usuka ku-11 uya ku-14 ukhuphuke ngo-3, bese uma usuka ku-14 uya ku-19 ukhuphuke ngo-5. Usuvele uyabona lana ukuthi le akusiyona i-linear function lena, ngoba uyabona ukuthi lana njalo uyakhuphuka namanani akhona ayakhuphuka, awafani. Ngakho-ke lo msebenzi lona umsebenzi okungasiyi i-linear, uyi-non-linear lo msebenzi lona, njengoba bekubuziwe laphayana ukuthi ngabe uyi-linear noma uyi-non-linear. Manje uyi-non-linear. Ithi sikudwebe lokhu ku-graph yethu uzobona ukuthi sichaza ukuthini masithi lo msebenzi lona uyi-non-linear. Ithi lana sibe no-x u-y wethu xolo, bese lana sibe no-10, 20. Ithi singasebenzisa amanye amanani la, ithi ngisuse lawa, singasebenzisa amanani. Ithi sisebenzise abo-5, sisebenze ngabo-5, sithi 10, 15, 20, 25, 30, bese kokugcina u-35 ngoba sigcina ngo-35. Bese lana lezi izinombolo zika-y, bese-ke ithi senze ezika-x. U-x wethu uyelo ophansi. X wethu sizomenza ngabo-1, 2, 3 ngoba ngale kunabo-1, 2, 3. Ngeke simenze njengo-y wethu. Ngakho-ke lana uma uthatha lamaphoyinti lawa uwafaka lana ku-graph uzobona kanje. Uma u-x engu-1 ungu-11 y, uma u-x engu-2 y ungu-14, 14 uzoba khona la. Uma u-x engu-3 y uba ngu-19, 19 siyanyuka simbeka la, uzoba khona la kanje. Uma u-x engu-4
y ungu-26. u-26 wethu singamthola la kanje. 26 wethu lona singamthola lana uma u-x engu-5 u-y ungu-35 u-35 ule phezulu. Manje uyabona lana akusuwumugqa lona oqondile. Ilinear kumele kube umugqa oqondile, kepha lona akusuwumugqa oqondile. Kube lokhu bekuyilinear bekuzoba kanjena, umugqa wakhona bowuzohamba kanje. Ngakho-ke lo mugqa lona uthe ukutsheka, lokhu kuchaza ukuthi le i-non-linear, njengoba bekubuziwe i-non-linear lena ngoba umugqa wakhona awuqondile. Ngakhohle ukusivakashela kwa-ClickMaths uthole ibonelo eningi.